Slijedi još jedna epizoda, ja ću vam pokazati na dva načina, kako zaraditi novac na dva načina. Idemo, ićete prvo na Play. I prvo što sam ja lako stvorio Coinzonu, igrao sam utakmicu onako bez veze i izaberete sebi najlakši tim. To je, znači, gdje da nađete taj najlakši tim, to je ovaj. SSE LG. Eto tu kad uđete sve po pola zvjezdice i stavite sve na Binger i odigrate utakmicu i dobijete 600 coinca. Idemo dalje. Na drugi način kako dobiti pare. Ovaj bio kratak, ali ovaj isto dobar. Idete na Transfer Market i uzmete ovdje Gold, ovdje stavite 550 ide. I sad uzmete ovako, stavite, ne smijete mu više staviti preko 550, nemojte više staviti preko 550, pošto ako stavite preko 550, onda neće raditi ta fora. Već 3000 sam dobio. Uzmemo zakvalec, prodam se sigurno igrač, stane. Ko nije? Ovo nije. To ćemo da kviselujemo. Idemo samo Transfer Market. 550. Idemo ovako. Sve strance su po minutu, tako da evo 550 stavljamo. A sad ne znam zašto neće. Tako kada samo ovako kupujete 550 i dok ovako ne dobijete 5 u new itemu, dobijete ovako 5 i sve im pokvikselate po 600 i dobivate više 50 zarade. 50 coinsa zarade. Jeste sporo zarađivat, mislim bolje odigrati onu utakmicu. I eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela i ako jest, ostavite like, share i subscribe. Ako želite da igram Games of the Week, The Ultimate Changle, ostavite dole, pišite u komentarima, a ja ću to igrati. Ćao!